Stric, spite? Od strahu imam potne hlače. Jure, kaj rogoviliš, se hlad sploh nimaš. V ogradi se nekaj dogaja. Ti si pa res strahopetec, samo ovca, ki se je rašla z ovnom, ne more zatisniti očesa. Priženi jo noter, da ne bo sama, pa bo mir. Pridi z mano. Ves dan si dobivala sporočila, kaj niti po noči nimaš miru. Nisem vaju jaz budil. Nekdo pošilja fotografije te nesrečnice. Želi uničiti ugled. Zaspita že. Nekdo to revico zalezuje dan in noč. Nadleguje njo in vse njene prijatelje. Če ga ne ustavimo, se bo riba morala preseliti na drugo stran planine. Moramo ga najti in ustaviti, drugače bo še kaj storil. Če vas kdo nadleguje, pošilja SMS-e ali e-maile, vam grozi v klepetalnici ali spremlja vaše korake na internetu, jemljite to zelo resno. Povejte to svojim bližnjim in zadevo prijavite policiji.